जतनो बेले बेले के हामबाय ते सोबानि सिबाय दिनै सालकदकनि उलावहाय हैनो तिब्राहानि जत हास्तेनि हातै दफानो हामजाकनाय हातै दफानि बागै सुरियै दंनाय हातै दफानि बागै गोबां मा इमां नुगै दंनाय बरफनो वान सगुय हाहायनो दिनै देवायसा सिनि हास्तेनि जत लुकुरकनि थानिगो सिनि TPF नि kokmang haikaba chini TPF ni beskang ni tangbata haikaba TPF ni beskang ni joba abarokno kisisa lukurong ni thanigo share khaina ni bagai haikaba srai srai ke borokno shirona ni bagai sangtini press meet ma phaika tani khake lukurong ni bakawo kabang sung tabuk ni ozorawo TPF le tangai khorang krika TPF ni standpoint tambu TPF tam koksa jotono na singja even tini political party sini regional political organization by regional political leaders ro te sini sadharan tongkosong hati jofana hamjak nai ro jotono na singja abni bagine tini sing wan sobi nei kha jetu sini dofaro gobang ma na singi tongmani khorang khanana ni musungui tongmani abono clear kaisa picture rona ni bagai sing tini press meet ma phali engke poilani sanai gobang ma kok tongu sini lukurok ni thani go kok sar jangai haifano present situation no sing tini puila sagra present situation no sing nai khang khangke kaisa kok balai khene sing sini lukurok bai kok srai srai khlai sing kok salayani nangjari to kok ungkha bati hai idani jotone sini tipra hastini lukurok hai ke ba organization ro kabanga political non political social aba organization ro beskang ADC song marino tei beskang ADC ni song marino tengai jotono one shot laijak one alaijak te khabrum laijak abno tegine TPF ni tinini press meet TPF o kokma saya koskang puila ni kokma sanai ADC election 17 May gon period pai thangja kadal election ngai sarkar kathal gothon khaidani tongani thanai 2020 ni 17 May kyaba tipra hastini sini kabangma political organization ba kabangma political leaders ro aboni kibu objection khlaya kara legal kuno justice ba legal fight ba challenge khayani bagai 6 month after 6 month abhai ke continuously extension khlaigai additionally songmari no stogito tongro chakha ba tongro nani trying to sing nasili naikha sini political leaders ro kibu abon tegi challenge khane kri aboni bagai TPF challenge ma khaika high court tangai coronavirus pandemic ni bamungtui Tripura ni TTADC ni election no indigenous roni minimum je rights political rights tongmani aro political enjoyment tongmani no san tangai aljagawo boycott khlai tong development no te election no tangai stogito tongja abani challenge sing high court case khlaika sing o high court case claimani high court case claimani ya gulo kebu individual thangai case khlaipika abo jotono nugo lukuro belai ke sanga abono nugo khaba khatangkha belai ke wana ma singsa bungjaka 6 month after 6 month thangai tongpro kebo high court case file khainai kri kintu jepro case file khaige TPF read petition abo read petition te Supreme Court ni Chief Justice ni High Court ni Chief Justice ni division bench sa jepro aboni hearing na 2 time hearing kha aboni pore individually thangai kebo khaipika kaham ko haifano orani wa sajanai tomon ka haisi ADC election tigi TPF ni challenge si tawa High Court ni order by bound ngai beskang 70 May phayani sakang election complete khaigai total government form khaijak ma angnai 70 May ni sakang nai High Court order khaima baitabo election ngai ni bagai balai khene turju government saitogui matong declare ngai isa sami bisi TPF ni soba by city ni election declare khaijak nani thangai dong number 1 te kaisa ro sanani nangu jepro 17 May ADC election no stop khaigai GK rauna asopukha apro GK rauno norei hasteni sini bobagrani bo songtabo bakathang tongkho bobagrani bo songtabo bo dofani soba khainai hinai dofani samung khainai hinai basagai phai tungungkhe bonono sini dofani ozma song laigai lockdown jesuk sal tongsak sing bono sini naikol phang hisabe gai
committee khagai bono committee ni chairman khaijak thang administrative ni full power ADC ni naikol phang bubagrani yakor jak thang hanai seng memorandum submit khaika rajyapal no a movement khaika lockdown ni jorago afro Tripurani kuno राजनैतिक organization ba kuno social organization o sobano support khainai gărui te o sobano kebengai basamani nukjakha lockdown ni jarago movement okhari maya borok jamayet ngai maya abo hairok lagi जों samani nukha phiaba belai khe khatangma sungsa sini guru social organization ni pokho theke kabangma aroni organization youth women's guru DSO abo haike borok support khaika sini movement no YBL belai belai ke paiklai hambai abo haik lagi seng coba khaigi seng a coba no ke botine tipra hani borok rok kharangti saya even seng kharangti samano si bubagrano ADCO naikol phangrokhe musangya abono objection donai joto mothar even minister porjonto sago ani slai tola singnai abo hairok lai kabang mai kebing nungkha kabang organization aino grade rok nai wana ma singsa हाइफाना TPF challenge खाइगे निजेनी political rights जेप्रो किसी सफाना violation खाइजाखा किसी सफाना rights check जाखा आपरो TPF single basa गई challenge खाइगे ओ हाओ ini o single ni awas by high court bawon ngai tini declare ma khanyai ADC ni election bawon nang thang tabo TPF je lama phunuk bani je TPF choba khaimeni a sobano tini siti prasarok turu khlaigai srungnani ba himnani sengdro amai baga TPF ni nokbar bai himnani srungkha sengkha buchakha amai bagai seng pipeline hambai tei sobani sibai maya faro TPF ni ideology na nahare taba election ni bangai khabromoi philo tongnai no Bubagrano je borokro musangjak yangnai ADC nok phangsongnai ni bagai musangjak yangnai tini bubagrani netritene ADC dakal khainai ni bagai joto thamsa hanai tini joto no site goi phailekha abni bagai borokno bu pipeline chobani chibai maya aba kokke pai kabangma lukuthum pandawo kabangma kok kasagu kok khnau thansa motha ungkha thansa motha abo joto phaibaidi TPF phainai TPF phaidi TPF bai seng joto no thansa hani seng bubagrani kokti be khanaga kabangma individual othoba kabangma mothani bisingti be khanaga tangai PK madam le TPF le thansa go phaiade thansa no hajage de tangai tini bubagrano tigi bosi ADC naikol phangranai hanai ba tangai tini le bo siring tongka biang kamaka oba hai kabangma borok equation phai abona seng tini clarification brani phai ko ke hai TPF pengka lama punuk nai odofano TPF pengka odofani soba khainai sengkrak motha abni bagai jepro o TPF jepro o khao soba khaijak dai makha apro seng soba khaika arani go ain detong tama restriction tong TPF ke bole kiria single soba khaipe kintu asak single soba khaika bole pandemic dibisingo kono राजनैतिक organization kaisafani TPF ni soba bai baksa besamanai जों nukliya ai nukliya thale je prosen jike rawno nori buagrano rodi hoprabo kuna ekta single party phaigai support khainai kirei even individual phorokta ini belai dai hamai marogo sini bising sini boram garang da bising bo khroksana social media tei bo support khaika belai ke bono pipeline sobani simai maya par Kiaba seng kabangma political organization ba kabangma organization leaders rono kha TPF ne against si kok samani boni ulo jepro seng challenge khaika soba khaika a soba go bu kebu sini soba no support khai hunai othoba sini soba go seng botong hunai besai phai manai sing nukia ko single ne TPF challenge khai boni ulo bisa di debar ma buthar jakha bisa di buthar jakba no tei gei challenge khanai legally tei public movement pandemic ni lo bla bla tongmani bisingano sakni rights violation khajak tongmani buthar jagi tongmani aboni pratibade challenge khaipro bahaino kaisapano kuno rajnaitik motha
কোনো রাজনৈতিক মথা any political party abono sung nukyakho logero mani khorang yasak mamani sobago baksa okhar mamani aro sai sai kunu sakha sini sobano keving goisi gari saka gurbe gorse hnai soba khaine ro khai tongo sarkar party tongnai IPFTD BJP oba hairokhe sung kabangma nukha aboni ulobo DPF single fight khai tongo battlefield tipra sa existent tipra hari bagi apane ini mah kita hawo kabangma hano hamjangnai jokhona hamjangnai tongo fataro ongkhai kok saraya nok singo huijagai kok sanai haipane bo TPF ni phan piaba tini battlefield ongkhagai TPF ni soinik rok TPF ni senkrat rok 7 years running go tabok soba khai tongmani hasini kai sason chini ma nai hni soba tini sengnuka tipra hani chini tipra saro sason seklainan bagai lama naituknani seng sakha belai kene most welcome lama naituknani seng nai dongno marung nai dongno kia batabo lukurok nan clarification rojak nai karo haisi thansa mothani bisingo tangai PK madam non nukia tangai phaya boba garari ngai tagoi batamni phaya a jaga go clear kaisa standpoint TPF basai ka 2014 13 June apro thansa motha base ko boba gra bahaine sokhaya ko dofani bagai ba apro congress sokhai to te IPFT borok ni party standpoint no bakhai to joto political party jada party ni standpoint no khailai to boba grano tigi tabok joto no imang nukna sengkha boba grano jepro TPF boba grani tui kokti sagai tonga apro kebo boba grano masang jagya tongani phiaba tini masang jakha belai kahamungkha haipana oro tamni bagai thansa mothago PK madam phaya khmani pokhe kahge khna thansa motha tamni bagai thansa hnei boba grani kha ha sini kai sason sini ma ngai hnei boba gra program tisaka poila bo dofa ulo bo dofa NRC she joto abono seng baksa baksa lagi supreme court bo thanglai kha abono naharei seng boba grano omo hai khorang tisamanai omo hai samung khai phainai sini hani bagra pasai phekang khake TPF 7 বছর হিংমানি পরিশ্রম কলম তৈ যত প্রপার্টি বা শক্তি ন boba grano yafarai boba grano no borom rogoi seng samung khairo nai hnei bono naikol function na bagoi যত no boba grano support khaika tabo thansa mothago seng tam hosinai bono asom sa hosinai asom sa lagi thansa motharingman jagao seng nokha tipraland te greater tipraland obono tegi seng thansa mani nokha jotono abona tegi kabangma wansobo kabangma sengge tabok o kisi sa issue no tegi ba ideology ne tegi sing kisi sa koksanai tani khangke kabangma borok TPF no kabangma no tak bo clear yakho TPF saga our land our rights detect delete deport all illegal migrants from Tripura as per Indian Constitution Article 6 1948 19 July katok ya inka o sobano tegi Supreme Court tabok final hearing stage of thakja Corona virus ni pandemic ni bumungtei tini zoratei physical hearing ni order khayako Supreme Court kono Supreme Court case kotor kabang ma pending tongo tini physical hearing ni order khayako kaisapana case ni physical hearing ya tabo stop unja Corona virus ni pandemic paikena abo final hearing sini phainai obo haikene sini advocate rok sini Supreme Court kaham lagi sini 18 tarik maso ungani tongani tabo pending no tongja Ekaron strai ke sini ideology gono joto lupurok no ang sanani musugo je NRC 1948 19 July kato biar date no se sengta challenge khaige TPF single challenge khaige ta Supreme Court last final stage of thangja khangke seng akut ni fate no khibi goi akut ni last final hearing no nasingya goi seng je seng sen kha hanai sanani tamu option to apni bagai Seng sini NRC kato biar date 1948 ne seng compromise khaya sini ideology ne seng kokhono compromise khaya nangke je nangmani ne seng soba khainai piaba ideology no compromise obase eka sini thansamo IPFT separate state ADC area basic
Greater Tipraland boba grani bising te sing khanaka abona sing ta gut clearing yako Greater Tipraland ni English ni orthong khangke je Tipra area tongmani boni body butei bu phwari kholok mani tei be extension ke nahar mani abona sing Greater Tipraland ang buchi mani tomong no amati hai tong khang khang ke abate bu issue kotor abo kaham ko kya ba Greater Tipraland ni bising go tabo je Tipra hapar tongmani a hapa ni bisi illegal immigrants ro tong kha hane a am sani kibi ro khang 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 ke ang illegal immigrants by compromise themasi klai dai aba ani NRC ni logic ko aba kebeng klai go able bala after the othoba sini separate state ni a issue no sing table kaham klai ge study khayani sini nang TPF te o ideology no sing tini jorate support khaya ko tab te kaisa ko edis election no sing joto pal ka thangai shason sing sheklai sinai yes welcome shason sing sanai TPF si shason sek nai boro TPF na high court case khairo goi edis election ni tabo order khairo nai boro TPF obviously shason sek ni bata shason sek thai klai आज आगवा थानसांगै सेगलायनै इंखांके मोस्ट वेलकम थानसांगै सेलियानि बागै जों थानसां मानिनो हामजागै एरिसि पावर टकल खालायनायनि बागै तिप्रासार आंचलिक पार्टी थानसां खा आबो टीपीएफ नि यारंनि बुबार बारमासि यारं हाव गरंनि दं आबनि बागै ओ यारं नेताबो बुबार नुकजाखा हायसि बनि बागै बेलाय बेलायके हामबाय सिरि थानसा मथागो फायनाय र बुबाग्रा बै बाक्सा थानसा खंनाय र प्याबारनि वा कैसा कखे हायसि ताबो election of the election in purpose थानसां नाइन खांखे जत आंचलिक पार्टी ने तब थानसां ei फाइनेसि नाइन खांखे आंचलिक पार्टी सब थानसा अंखा दिनि नुखासं IPFT बाय टिप्रा मथा थानसांखा टिप्रा मथा वसिनि TSP टिप्रा हा फाइखा बलाइके काहाम कक सबाबाय सबानि सिबाय बरन सं हामबाय रौ केबा ते आंचलिक पार्टी INPT टंको INPT बो फाइनानि नांगो ते INPT नबो सन्मान सातेनो नहारजाकनि नांगो जदिनो रिजनल पार्टी अलायन्स सोय हाथ इधर पने बाकी चौबा खाने ही क्या जो तो रीजनल पार्टी ने इक्वल रेस्पेक्ट ऑनर ते एक्सेप्टेबल खाइजक नहीं नांगना है ते कैसा को सिने IPF तिरो ताबो बरक अलायंस ने या कागई थानसा मो थाव फाइखा बेलाई का हमको और कैसे सिंग मंगहाय IPF तिके BJP ने या कारी फाइखा हाइदे ना कि बा BJP ने तंतु तो इने एडिशियो बुतकल खाने हाइदे आबो जों स्टडी मा खाने को तामनि खांखे ताबक जों जतन होनो थानसा अंखा सिनि रिजनल पार्टी एकक लागिस जों एडिसिओ दखल खालायसिनाय बेलाय गाहामको फेबा सय दफानि बागै चबा खायनायनि बागै थानसा अंलायनायनि बागै ता गुटो बथांनायनि खै TPF ने सिंगल सीट 7 इयर्स रनिंग चबा खायदों खांखे ओ सोबा नो जत थानसा मथारतिनि खरां यासाकदि डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट all illegal migrants from Tripura cut off their date 1947 19 July Bangladeshi illegal immigrants go back o slogan baksa de mano even শুধু এডিসি ও একক খেবা চালাই থাংলাই মালিয়া বা থানসাকে থাংলাই সিনানি আসলে উদ্দেশ্য উইদে থানসা আপনি বাগে নংনা নাंगनाय कुसुं बसंनो थानसा ते गप्लाय के सभा खालायनायनि बागै ओंखाय तिनि गोबांमा जों लुकुरंनि कैसे सोंमुं फायो गोबांमा लुकुरंनि सोंमुं फायो तिनि IPFT BJP बाय अलायन्स दंखो ताबो डिस्कासन चलै दंहि बरसागो आयां बतंखो अलायन्स एडिसिओ बदखल खायनायनि बागै तिप्रासा यूनिटी बेलाय गाहामको ओंका ताबो अरनो कैसे प्रश्न फायो BJP नि आन्दार दंगो IPFT ता IPFT नि आन्दार दंगो थानसा नि आन्दार दंगो सभा अमो हाइख्लायगै जों सिनि ideology no जों आबोबाय मेसिन खायनायनि बागै जों ऑब्जर्व खायि दंखो आबनि बागैनो किसार दिनि परे ऑब्जर्वेशन पाइनाय बनि उलानो साख्लायनाय थानसा म थागो जों जॉइन खायनाय दे खाया ते खायके बाहायके खायनाय थानसा म थानि बरकनि सामुं हमंनो जों गाहामके नायग्रानाय तानि खांके तमारो तै थानसा खातों ताबो बरकनि फाइल स्लाइले मेसिन नुगो फाइल तमा सिनायजाक जों साइनमेनि एग्रीमेंट तिने जों नो BJP या गाय फायखा हनै पियाबा ताबो मिनिस्टार पद दङ इतंखो अलायन्स दङ इतंखो आबने बागै जों याकार फाय हमानो जों आरो कन्फ्यूज नांगो आबने बागै IPFT तिप्रा स्टेट एसेम्बली गो BJP बाय दखल खायनायनि ते एडिसि इलेक्शन अब IPFT दखल खायनायनि अबनि राजनैतिक जे ताहुनाय पावर जे पावर नो जों एक्सेप्टमेन्ट खायनायनि बागै जे बरक
strategy planning je nai tongmani abono sung tebe study khaina nangkho tebe clear na nangkho boni porine thansa mo thano sung bahai ke join khainai abo dakti na decision reject nai abne bagai central working committee tini central working committee ni hoite abono tini koksa batang kha thansa mo thao ba thansa ni joto kotha lai mungo sung thangya haya thansa no songsanai yarang si sung yarang ke nokbar kisa phaima bai kobonya blai kobon manu bede kuthi kobon ai manu kintu yarang suwoi tong hawa bo kobonya oro disi blai kuthang yarang kuthang boso kuthang basanai abne bagai buba grana hanin bagra hisabe tlangna di bagai TPF ya phangli simi busuk joratainya soba khai tango khai thangnai phiaba bagra jodi na hanin nokphang hanin bagra angai nokphang hisabe gaina seng je soba khaimani batang bai khene bo applying nani bagai mentality ready tong khangkai boni samang batang boni ideology boni planning joto ready tong khangkai TPF bono hamesha support khlainai kintu ideology ba boni planning jodi na boni strategy planning ba boni ideology mungsa jagawo gaping tong khangkai seng buba grana ar jagawo kaham khlai kok sagai abono te waisa kipili phainani bangai kok sanai aboni bagai seng tabal study yo tongo nai tongko ti prahani joto lukurok no seng koiga naising de TPF na nirok soba khaimani na muthakna musu gyang khangkai TPF ni soba na nirok hamjakhe TPF na tei bu soba krak khairona ni bagai TPF ni sengkrak ni soba ni nahar mungno nirok bisas narbi tini jora hamyani jora phane TPF single je soba khaitongmani o soba ni khorang no nirok sodi hnai de khana thang o soba ni khorang no apply ke tongrana ni khangkai sini ideology na seng agency bu compromise klaya agency bu hanoya karmani bagai se political power ni bangai game thingya political power ni bangai obni bagai na seng challenge khainai hasing kolsa bu sini ngai wafi kongsa bu sini ngai sini ha sini sason ma ngai abni bagai se TPF politically non politically legally fight khai tongo fight khai gi thangnai asakle tilini lukuno saklai mu niro kabang ma sungmung tongnai sungdi kabang ma honai thansa hajagya de thansa tamni bagai political power seklainani bagai na hati dofani bagai choba khainani bagai choba khainani khangke 7 years TPF single choba khaidang aronir joto baksa choba ongkhake aro thansa kha political power achievement khainani bagai thansa nangke strategy planning mas namnai tamu sabo bai bahai ke deal khaitong khabu bagra abna sung lugya ko sia ko IPF deal state government mai tamu deal khaitong internal te waisa sung ta edc election bai tamu deal khaitong abo joto sung srai saki simani porine abna sung bahai ke support khainai bahai ke thansa join khainai abna sung saklai jaklai asak nang tini press meet joto no hambai ang kha khaigo nirok joto no hani lukuro hati jofana hamjak nai ro TPF ni khorang apply no nirok apply khorang mang nugui tongnani musung nai hne ang kha khaigo te ojora ronai hne ang kha khai joto no hambai te chobani sibai